Reka twongere twifurize amahoro n'imigisha, reka twongere twifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe muryango mugari bakunzi bakadasohoka bakarimba official. Tugatse muri studio aka kanya n'amakuru adasanzwe, by'umwihariko ni byinshi biba biri kuvugwa ndetse kandi ni byinshi biba bikomeje kugenda bigaruka ku isi muri rusange, aho twebwe twibanda cyane ariko mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, cyane ku ntambara ikomeje gusakiranya uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi no ku ruhande rwa AFC M23. Turi ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa mbere 2026, tugarukanye icyitwa amakuru adasanzwe. Ni byinshi byongeye kuba ndetse kandi ni byinshi bikomeje kugenda bigaragara, by'umwihariko aho ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi no ku ruhande rw'umutwe wa M23 bose bakomeje gukubita akatoki ku kandi bavuga bati ntabwo urugamba turi buhagarike cyangwa se turakomeza duhangane mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. N'amakuru atugeza aka kanya turavuga tuti aya makuru ntabwo twayihererana. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC hari uduce twahariya muri Fizi bikekwa yuko twafatiwemo abasirikare b'umutwe wa M23. Bikavugwa n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC yuko ngo aba basirikare babafashe ari nasi z'uyu mutwe wa M23, ariko ku ruhande rw'umutwe wa M23 bo nta kintu baratangaza kuri abasirikare bafatiwe muri Fizi. Turaza kugaruka rero muri operasiyo yo gufata abo basirikare nyuma y'uko n'ubundi FARDC by'umwihariko ikomeje kugenda ivuga yuko hari abasirikare ba M23 bakomeje kugenda bava mu bice byinshi bitandukanye byariya muri Sud Kivu begera mu misozi itandukanye ya Fizi, ariko nanone yegereye nko ku mihanda RP 1937 uva Fizi werekeza ahitwa Ikarimi. Bikavuga yuko ari nayo mpamvu ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC hari abasirikare benshi bari kurunda mu misozi y'Ikarimi mu rwego kugira ngo iki gice cya Karimi bakirinde umwanzi atinjiramo, nk'uko biri gutangazwa n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo. Amakuru kandi akomeje kugenda atugeraho, biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko mu misozi ye hafi ya Fizi by'umwihariko hafi y'icyaga cya Tanganyika, biravugwa ndetse kandi biranemezwa bishingiye ku mafoto ndetse kandi n'amavideo dufite hano, biremezwa yuko habere imirwano ikomeye cyane. Ni imirwano yasakiranyije uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'abafatanyabikorwa babo n'umutwe wa M23. Ni imirwano kandi bivuga yuko ku mpande zose by'abari ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi no ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 bose bagize gutakaza gukomeye. Turaza kugaruka rero kuri iyo situation y'imirwano yabereye muri aka gace kegereye hafi n'ikiyaga cya Tanganyika, tuze kubabwira ese ako gace nakahe, imirwano yagenze ite, igitero cyagabwe gite, niba cyagabwe n'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 cyangwa se niba cyagabwe n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC. Byose ni ubudasa bwacu bwimbitse kandi bweruye. Ni imirwano ikomeye kandi ni imirwano ikomeje guhindura isura. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko ari agasozi rero kaberemo imirwano. Bikavuga yuko umusozi witwa Mukangi ari wo waberemo imirwano uri hagati ya Baraka ndetse kandi n'umuhanda Route Nationale 5 uva ahitwa za Baraka werekeza Makunji ndetse no mu byerekezo bigana ahitwa Zaitota, Kananda n'ahandi hatandukanye. Amakuru rero akavuga yuko uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 rukomeje kugenda rusatira imisozi y'Ibaraka, ariko nanone bikavuga yuko ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo batigera borohera uyu mutwe, nubwo ukomeje kugenda usatira ibice byegereye ikiyaga cya Tanganyika, nk'uko amakuru ari guturuka muri ibice akomeje kugenda atugeraho. Amakuru akavuga yuko amato y'igisirikare cy'u Burundi akomeje kugenda akora icyitwa mouvement militaire mu kiyaga cya Tanganyika mu rwego rwo kugira ngo operation bari gutegura zidasanzwe zo guhangana n'uruhande rw'icyama cy'umutwe w'intare zasarambwe bazikore mu buryo bwimbitse kandi bweruye. Ukurikije ibyo situation ihagaze, urugamba rwongeye kumenyekana kandi urugamba rwongeye kuba ihurizo. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru adasanzwe turi buze kugarukaho, turaza kugaruka muri Warikare habayeho gusakiranya gukomeye cyane hagati y'uruhande rwa Wazalendo FDLR ndetse kandi n'umutwe wa M23. Hakavuga yuko uwitwa Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo uyoboye igihugu cya Repubulika ya Kongo yatanze icyitwa amafaranga menshi cyane nk'ikiguzi cyangwa se nk'ishimwe ry'uzagira gutya akambura uruhande rw'umutwe wa M23 umusozi wa Rubaya ukungaye
ku mabuye y'agaciro. Ibi kandi biri kuba nyuma y'uko n'ubundi FARDC biri kuvugwa ndetse kandi biri kwemezwa yuko iri kujya inama n'abafatanyabikorwa babo mu rwego rwo kurebera hamwe buryo ki bashobora kuba bakongera akagaba igitero simusiga, bashobora kuba bakongera akagaba igitero kidasanzwe ku ruhande rw'umutwe wa M23 mu misozi uherereyemo, by'umwihariko iriya misozi yegereye mu byerekezo byahariya muri teritwari ya Masisi cyane mu birometero bikeya usatira umujyi wa Goma. Hakavugwa yuko uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umusozi bashaka cyangwa se w'ingenzi cyane kurusha iyindi ku ruhande rwabo ni umusozi w'Imweso, umusozi witegeye teritwari ya Masisi ukitegera teritwari ya Rushuru, Rubero ndetse kandi na Nyiragongo. Hakavuga yuko mu gihe FARDC yabibashije gufata uriya musozi wa Mweso byabafasha kwinjira mu misozi yo muri teritwari ya Masisi ndetse kandi udasize n'imisozi yo muri Nyiragongo cyangwa se n'ahandi hatandukanye. Nshuti bavanywe muryango mugari bakunze akadasohoka, ibintu byongeye kuzamuritse kandi ibintu byongeye kumera cyane. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'abafatanyabikorwa babo bakomeje gucura imigambi ikomeye cyane y'uburyo bwose bushoboka bwo guhangana n'uruhande rw'umutwe wa M23 bakarukura mu bice byose rugenzura. Amakuru kandi kubikomeje kugenda bikagaragara yuko uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo koko bitewe n'uburyo bari guteguramo urugamba binashoboka cyane yuko uruhande rw'umutwe wa M23 koko banarukura mu misozi ruherereyemo. Bavandimwe bakunzi bacu muryango mugari, ibintu birakomeye ndetse kandi ibintu bihinduye isura. Ni igitero rero tugiye guheraho cyagabwe n'uruhande ngo rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'abafatanyabikorwa babo. Amakuru aturuka mu misozi ya Fizi biravuga yuko uruhande rw'umutwe wa M23 hari abasirikare bo kuva mu misozi y'Iminembwe uturutse ahitwa za Kamombo ndetse kandi na za Rwarasha utegeye imisozi ya Sabulunguku hafi neza n'imihanda iva Minembwe yerekeza mu byerekezo bigana za Uvira. Bikavuga yuko rero amakuru y'aba basirikare ba M23 abenshi bari bamaze igihe baza birunda mu misozi ya Mukangi, abakaba bafite gahunda yo kugaba ibitero bidasanzwe za Makunji, Malindi, Kananda ndetse kandi no mu misozi za Musingiro hafi imihanda nka LP 356 uvuye mu byerekezo biva ahitwa za Baraka werekeza mu byerekezo bigana hafi neza cyane n'imihanda iva Fizi werekeza Karemi. Imirwano ikomeye yabereye mu Kangi bivuga yuko yagaragayemo uruhande rw'icyitwa abasirikare ba FARDC cyane ku ruhande rw'abasirikare b'Abarundi bagaragaza yuko urugamba bashaka kurwana mu buryo bwihariye kandi budasubirwaho. Ni mu gihe rero bivuga yuko ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 babashe kugikura mu misozi ya Mukangi, bikaza kurangira n'ubundi iki gisirikare kisanze kiryamye mu misozi ya Kokomba, Makasibatwa ndetse n'ahitwa Musambia nk'uko amakuru ari guturuka ari ibice akomeje kugenda atugeraho. Aya ni amakuru kandi yemezwa n'abari hagati n'ubundi mu ruhande rw'umutwe wa M23 ruvuga yuko koko byabashije yuko uruhande rw'igisirikare cya FARDC n'abafatanyabikorwa babo babatsimbura mu misozi baherereyemo. Amakuru kandi mamo andika nimero 0788 58 70 amafoto ndetse kandi n'amavideo ashingiye ku byabereye ku mirongo y'imikuru rugamba ajya kugeraho uko umunsi ugenda uzaza undi. Nshuti bavandimwe muryango mugari bakunzi bakadasohoka, ibintu byongeye kuzamuritse kandi ibintu byongeye gundisura uko umunsi ugenda uzaza undi. Ni ku rugamba rukomeje gukomeretsa kandi ni na ku rugamba rukomeje kuba ihurizo muri rusange. Bavandimwe muryango wacu kandi bikavuga yuko bimyemezwa yuko ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB gikomeje gutegura urugamba rutoroshye, urugamba rushobora kuzashegesha bikomeye uruhande rw'umutwe wa M23. Nubwo uruhande rw'umutwe wa M23 rwo ryageza kugaragaza yuko ngo ruri gushyiraho ingamba z'ubwirinzi mu bice byinshi bitandukanye byano muri Sud Kivu ndetse kandi no muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko amakuru ahari nuko ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 ngo bitewe n'imigambi uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ruri gucura ndetse kandi rufatanyije n'igihugu cya Tanzania ndetse kandi n'abacancuro b'Ababiligi bafatanyije n'aba Blackwater bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo bya bihugu nka Argentine, Colombia ndetse kandi na Mexique. Nshuti bavandimwe ndabwiza kuri Kongo uruhande rw'umutwe wa M23 bafite ubwoba bukomeye, bikavuga yuko ariyo mpamvu ibice byinshi bitandukanye bakomeje kudeployingamo abasirikare benshi cyane mu misozi myinshi itandukanye mu rwego kugira ngo barebe yuko babasha guhangana n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC. Ariko
Amakuru mfite mamo nuko ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi bamaze kwiha intego y'igihe icyitwa Uvira kizigarurirwa. Amakuru akavuga yuko ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB cyangwa se igihugu cy'u Burundi by'umwihariko abayobozi bacyo n'abasirikare bacyo bakomeye bamaze gutegura urugamba rwo kwigarura Uvira bidasubirwaho, bikavuga yuko mu gihe Uvira yaba yatatswe ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe w'intare za Sarambwe ngo bizaba ari nkaho ari meruka ibagezeho. Nubwo aya makuru yavuzwe yuko uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 bashobora kuba barasohotse mu mujyi wa Uvira, ariko aka kanya biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko imisozi nka Gomba, Kitara, Kirungu, Kawezi, Kavimvira, Kiriba ndetse kandi n'iriya misozi yasanje umanutseho gatoya na za Muheta mu byerekezo bigana za Huseni ku muhanda uhuza imisozi iva muri Uvira werekeza za Makobola. Biravuga yuko uruhande rw'umutwe wa M23 rukiharyamye ndetse kandi bikavuga yuko icyitwa Muvuma militeri ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 bazikora mu masaha ya ninjoro mu rwego kugira ngo n'ubundi umwanzi atababona. Bikanavuga yuko ariko aya mayeri ndetse kandi n'iyi migambi uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB bamaze kuyavumbura, kuko bivuga yuko uruhande rw'ubutasi ku ruhande rw'ibiri kubera muri Uvira basa naho babyeguriye uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa uruhande rw'igisirikare cya FDNB. Bikavuga yuko rero ibintu bishobora kuzamanutse kandi bishobora no guhindura isura muri rusange. Ni imirwano ikomeye, ni imirwano yahinduye isura ahitwa Mtoto, ni imirwano yabereye Mtoto mu gasozi kari hagati ya Muriri, Kalonge ndetse kandi agasozi kitegeye Kishanga, Ngenge, Bihambwe muri teritwari ya Masisi. Bikavuga yuko iki gitero cyagabwe n'uruhande rw'igisirikare cya M23 nyuma yuko uruhande rw'igisirikare cya FARDC bari bamaze iminsi bohereza imisada iva ahitwa za Kalonge ndetse kandi n'ahitwa za Makombo berekeza mu byerekezo bitandukanye bya Noto. Aha kandi bikavuga yuko ibi byakorwaga mu rwego kugira ngo uruhande rw'igisirikare cya FARDC babashe kuba bakwinjira muri misozi yegereye ahitwa za Burora ndetse kandi binjiye muri misozi yegereye za Kibahi, Kinigi ndetse kandi mu tundi duce dutandukanye biboroheye twari ya Masisi. Biravuga yuko rero uruhande rw'igisirikare cya FARDC bakomeje gutegura imigambi ikomeye cyane yo kwinjira muri Masisi, cyane nyuma yuko President Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ngatanze akayabo k'amadolari ku muntu uzigarura ibirombe bya Rwaya akabishyira mu maboko ya FARDC. Bikanavuga ko kandi imigambi y'indege z'imirwano zakajije gutegurwa ku rwego udasanzwe ku ruhande rwa FARDC. Inshuti bavanywe muryango mugari bakunze bakadasohoka, reka mbifurize kumerwa neza, mbifurize amahoro n'imigisha. Amakuru yacu nakagaruka giye kwikorera subscribe, like, share, comment aho bigenda neza no bitagenda neza utubwire, maze ubundi natwe mu cyitwa update z'amakuru adasanzwe ujye uzigezaho uko umunsi ugenda uzaza undi.